bafazi bafazi manini wo ngoba ngimunye ungaleli imunyungu nje bafazi ngizamela nini ngibhizi lapha ngidla amathambo engqondo konje ngabanqanda kanjani abafazi ukuthumelela ingcefenene yabona emva kwezigameko zengcefenene zakamva zingenze ngathatha isinqumo njengomfazi ukuthi cha nganda kwethu anginevikeleke naboza kwethu ngizovula nje isigungu sabafazi sizonifundisa khona ngokubaleka kwengcefenene yabona ngokubaleka kwengcefezo ingcefezo kuba uNkulunkulu wayefuna ibe ubhamama umshado wegqilwa yoyibeka esiphongweni manje umntaka mali inkosana kaMali yayithatha yokuthi mbe phakathi kwamathanga thina sizidudla yazi yathi wambo ifupa lepha ayisiboni kwathini uyasuka wena uyayiphenya ifuprara uyinika abantu angisho nani lento nkosami ukuthi uNkulunkulu wayenza lento wayiseyibhekisa phansi uyangizwa wayenza uSimakade wayibhekisa phansi lento ukuthi noma ingaveli ingaphezulu kodwa kungasabisi kakhulu njengoba usuku usuyipetulula ngiyacela abafazi ake sithi woga uyekani kanza ukuthi ufuna nani ukulunguza phela manje enza imkhuba laphana kumaselula nini ganga ngengcefenene nani seniyalunguza lapha wathi igunda lesikazi ukuyodla isinko bafazi ngiyanicela ngomsa webafazi uyayithi igumpu mawuzuphisa okusendo yangizwa kumpula lapha usuku okhalweni ukuthi nje gumpu lapha ngenhla kwedolo noma phakathi nwawo amathanga kanza kwethu kanti uguguli kwakowani uguguli laba wenkundla zokuyithokozisa uskilini-shot lapho uhambise kuze noma esekweneka uvele uthumele iskilini-shot ungqo original wazo hayi bafazi kelemani kusendwani bafazi yisendwa kanjani tejule kangaka bafazi akulungile bhemi ngokusentwe kanti nanithandana naluphi uhlobo elunifuna nilivulvayo kumakhala ekhukhwini hayi bafazi mhlawumbe kungephoyile kulesi sigungu-ke njengoba nguhlalo wakhona nje ngizothi ngonobhala njalo nabazohamba bepopona ney'ntatheli kuze masike sathola ukuthi uyasenda sizoqala sivula igulubha nezo kuze zonke iy'thombe zamanosongo sabona endizayo siqondana nawe ngqo masibiya ingcefenene yandize emaselulweni uthi uyacha sibe sikudinda-ke sabafazi sikudinda sithi sathini masibiya wonke umuntu akathumela ingcefenene egulubhini ngizoyivula igulubha ebese siyawamaka lamangcefenene ubhale masibanibani ngqi masibanibani ngqi awafani phela amangcefenene awafani uma sike sathola endizayo siyopheqa lapha kule group yamangcefenene siyakuta lapha sikugcinisa ukusenda ingcefenene ngolongo zikhona ingcefenene ezicingwayo icingo isu umthi ba umpaze ngayo untozini hayi bo kwathi wafuna nayekani nokuhamba neyendlini zamangceza nibozeneke amabheshu aleda alithoni hewozeneke nini ufika umuntu uzenekile tshala la ungathi lokhu yikhumba lezeneke kwedalithoni bafaza yenziwa lonto lala sacutha umfazi awusheshe ucimeze nje uyangizwa yini hawu uyafika usuthatha imlezo uyikhibeza phe ngobona futhi seke bafazi kelemani zonicija la umfazi akakeleme ngamala kuthi utsotsi ube namehla antazayo untazi umfazi mawuzazi ukuthi uyaganga ntaza iba namehla agijimayo washout bafazi sanungicanula nginitshela nje okugcina ngiyanicitsha nginicijela iy'ngomso ayisasendwa ingqo original wengcefenene uma uphiso kuyisenda ulunguzelani bona nobusengathi inkawe